pasalamatan at kayaduanan ding makatuki at ding karelang pamilya. Pablo and Reynalda Gyao, Cons Blasilda and Christopher Apimuar, Richard Paulo, Ray and Ricardo Gyao, Lisa Nulud, Sean Carlen and Luan Dizog, Bobet and Lenny Cruz, Carlos Miguel Cruz, Maria Teresa Pineda, Governor Dennis Pineda, Vice Governor Lilia Pineda, BM Maylin Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Ducot Flores Family, Lilian Josefina Cecilia Cornelius and Victorio Ducot, Andrew and Ermisa Maninang, Avelina Santiago, Perly Lopez, Joel and Ann Inco, Jose and Juliet Rivera, Josie, Jack and Jimmy Inco, Nicolas and Amy Sikat, Lionel Gosum, Peter and Aurora Turla, Ben and Glo Turla, Erlinda Castro, Frederick and Jane Castro, Ann and Lizelle Bitug, Titus and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Edgar and Reina Parbo, Adolfo Garcia, Arturo Torres Jr., Ning Paarit, Ronnie Mario Maricel, Crispin Rizalin and Dina Gatus, Alan and Lisa Kayanan, Edgar Gatus, Joseph and Lisel Zapanta, Arturo Sr. and Christy Torres, Peng and Gigi Lintag, Sophia Adriel Paarit, BNP Choir Family, Braulio Abreta Raymar, Ralph Jan Romel, Raniel and Rodenel Manluta, Juanito and Melissa Serrano, Jamie, Jasmine and Jerome, Janela and Jade, Erwin and Erwina Malig, Randy and Mitoni Pebrero, CJ Marisa and Marvin Cuenco, Michael and Miguel Cuenco, Maricar and Kim Mariano, Yuan and Marcel Mariano, Noli Lagman, Christopher Dungo, Joel Gonzalez, Harold Dungo, Rowel and Katrina Diwa, Rodenel, Carlota and Stephanie Blaire Manluta, Nicolas Paz and Nicole Ann Diaz, Bong and Marley Guevara, Ian and Darlene Capiral, Daryl Lala Lucas and Amaya Guevara, Neil and Joseph de Jesus, James Elisa Santiago, John Dominic Bungay, Rowel Biasbas, Arnold Yvette, and John Wilfred Sales, Dolores Lutgarda, and Virginia Sanchez, George Flora, and Dave Tambalo, Michael and Nancy Tambalo, June Wilma and Nasser Ray Sanchez, Louis Joyce and Kian Bangcolita, Christopher Aisel and Beth Bansil, Kayla Galvez, Von Sadsad, Krisen Christopher, Nicole and Zenaida Cuenco, Remedios Taruk, Leng and Biling Santos, Roxanne and Francis Santos, Maricel and Jepoy Santos, Agnes and Joel Santos, Yusi Santos, Carrie, Jean and Brian Domingo, Joshua, Sam and Sam Colin Parbo, Liangelo Zeus Torregrosa, Hans and Jace Carlos, Faith and Oak Bitug, Jeric and Joy Carlos, Annie and Fatima Bitug, Ed Paul and Nicole Torregrosa, Nico, Sian and Natalie Parbo, Christopher Palacio, Vicente and Juanita Regala, Marvin Ciarol Regala,
James and Margie Sutpin, Dave and Maricon Sterwold, Brian and Marley Later, Mark Anthony Rapaypay, Christina Lumanog, Raul and Lenny Gozum, Frances Joy Ocampo, Fatima Judith Rueso, Val and Chat, Leng Tim, Kat and Greg Between, Angelica Pabustan, Ronald Fernandez, Agnes and Raymond Pabustan, Rolando and Simprosa Fernandez, Francisco and Virginia Acordon, Joshua, Sal, and Sam Colin Parbo, Liangelo Zeus Torregrosa, Anne and Jace Carlos, Faith and Open Vitug, Enrique and Fatima Vitug, Ed Paul, Nicole Terograsa, Nico, Sian, and Natalia Parbo, Christopher Palacio, Agnes and Joel Santos, Carrie, Jean and Brian Domingo, Herminio David, Pereiras and Miyagi family. Chito Irene Between, Lilia Perez, Divina and Oscar Setasate, Lynn and Sayuri Itsuka, Natividad Alonso, Iris Jomay and Enzo Sagnit, Josephine Santillana, Sarah Jean Kiambao, Between family, Dimalanta Santillana, Sagnit Giao Ocampo, Dizon family, Chris and Dan Barrett, Arvin Sanchez, Jomar and John Matthew Rivera, Mark John and Riven James Pineda, Kenneth De Leon, Miguel Olcondra, Winsel and Tati Magtoto, Joey and Joshua De Leon, Jenver Daca, Arlene Manansala, Aaron Trinidad, Gar Suwing, Romano and Elsa Castro, Christian and Caitlin Gozum, Emmanuel Santiago, Eric and Jessel Santiago, Edwin and Maricar Santiago, Ramir and Claire Rembulat, Johnny and Elvira Dumapit, Ronnie, Aida, Tristan, Tricia and Twinkle, Calderon and Gosum family, Norma David, Nicole Aldrey Ocampo, Manuel Epipanya, Doc Mike, Lisa, Marvin, Cherry, Mandrick and Micaela, Eric Lianco, Michelle and Prince Tamondong, Melay and Bong Danan, Juanito, Aime, John, Jolie, Abier, Melchor, Clarita and Mau David, Kennard and Anna King, Santiago Tantenco, Marilu and Rex Resplendor, Nerevo and Joe Tantenco, Reynaldo David, Tess Baging, Alan Fernando, Ariel and Adrian David, Carmina and Jensen David, Crystal Micaela Manila, Jenica Minea David, Clark Jacob David, Sabalboro family, David family, Eileen Garcia, Edwin and Beth Tolentino Kembao family, Raul Lenny Gosum, Christina Lumanog, Zenaida and Emerito David, Rosel Manabat, Emerson and Ken May David, Erica Zamers David, Marcos Sayel and Marcion Manabat, Nancy Garcia, Aimee and JC Salonga, Bernard and Rachel Sikat, June and Donna Gosum, Ains and Ann Bitog, Erwin and Candy Bitog, Vivian Sikat, Carmelita Kayanan, Carolina Manaba, Bong and Sofia David,
Mario and Mary Calma, Mark and Mike Calma, Ana and Sunny Manlutak, Abby and Arnel Yuson, Dolly and Ray Bondok, Danilo and Isabel David, Lucita Danganan, David family, Michelle Fernando, Abaygan family, Sin Youth, Arjane Makabayan, Francel Makabayan, Jonathan Salalila, Joshua Sazon, JC Mendoza, Jasmine K, RG Salamat, and Nicole Cuenco. Paraging makasubaling kayo doon di Paul Albert and Patricia Ann Parico, Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Gabriel Gonzalez, Brennan and Conor Robinson, Annalise and Ellery Sutnes, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Neil Joshua Sikat, Rona Udarbe, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Aisel and EJ Valentino, Joseph Emilio and Ethan DG Acomo, Mike Melody, Gabriel and Micaela Yang, Divi and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek, Chris and Lisa Pineda, Nel Arlene and Perdy Nuki, Alfredo Jr. Kayanan, John Alfred, April, AJ, Aliana Marie, and Anika May Kayanan, Alain and Kyle Lasco, Angelon Minaves, John Mark Lasco, Randolph Latore, Patrick Miguel Bisda, TJ Castro, John Mark Abarde, Ching and Divine Clemente, AC Diona Soriano, Sena Ibon Lasatin, Pilar Ocampo, Maxen Chua, Lita Manarang, Paul Albert and Patricia Ann Parico, Patrick Janina, Miguel Rivera, Kyle and Justin Inco, Abner Eugene Gosum, Leo Chris and Ruth Manlutak. Minerva Concepcion, Charmaine Carissa Marie, Ronilo, Jennifer and Regine Jasper Bisda, Cecilia Cruz, Leo and Chris Secharing, Willie and Irene Castro, Kristan and Jessalyn Ignacio, Reynaldo and Clara Batak, Joshua Ignacio, Johnson Paul and John Patrick Passion, Rowena Passion, Maria Fatima Dorado, Arcel and Sangrila Gilas, Francilene Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Von and Mylene Vitug, Martin and Jem Palo, James Benedict Layug, Betty Ong, Eduardo and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Simon and Cherry Nathan, Ansley and Leah Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Jay and Chi Careon, Rodel and Arceli Garcia, Mark Ener, Jerry and Michelle Ann Paarit, Arturo Torres Jr., Aldrian Aaron and Eliza Kayanan, Mark Lewo and Crisaline Gatus, John Paul Isaac, Nova Niel Nisa Ocampo, Jolan and Alan Pineda, Santos Sally, Lori Manabat, Rosie Yumul, Randy Kayanan, Jason Reyes, Reggie Calma, Jeffrey and Jonan Reyes, Ralph Raymar and Mariel Laika Maluta, Santen Benis and Nicole Ann Sanchez,
Glenn Tonggol, Milet Tamayo, Redson Ero Valencia, Nick and Sally Sarivener, Savian Avancio, Cyril and Aisel Escabillas, Joel and Marian de la Cruz, Paz Dabu, and Yelita Comoda, John Paulo, Joan Edgar, and Ralph Malcolm David, Lapira Coronel, and Santiago family. Annabel Mendoza, Arceli Rodel, and Prince Garcia, AJ Bon, Jaja, Kaikai, Mary Sophie, Leonard, Andrew, David, and Layug family. Anslag kayanakan ng Aslag at kayanakan ng Apong Juan, Mamada, Praxedes Dizon, Irene Ocampo, John Benedict Between, Iris Jomay Sagmit, Ira Joan Between, John Serrano, Bianca Lorraine Pascual, Luis Bernadette Pascual, Lorna Alonso, Lady Aquino, Jennifer Di Malanta, Leslie Pineda, Iris Corazon Perez, Teresita and Melvin Di Malanta, Evelyn and Gerardo Between, Lorna Alonso, Rowena Kaayon, Joel Marie David, Jeremy Teresa and Miguel Inco, Edwin and Beth Kiambao, Tolentino family, Junior and Rizal Soriano, AJ Von Jaja Kaikai, Mary Sophie, Leonard Andrew, Mamada, David and Layug family, Con Lian Rizal David, Aslag kayanakan ng Apong Wan. Paraking Malagwang Kapaldanan Dadi, Paul Christopher Pineda, Desmond Malik, Fernando Ramirez, Bonifacio Malik, Tom Laksamana, Minerva and Jomar Kiambao, Esther Parungaw, Marina Osorio, Wenceslao Cañonero, Estrelita Soriano, Jordana Meseti, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Glenn Nuki, Joseph Gosum, Enedina Between, Beata Cañonero, Benedita Amante, Kate Villa, Robert David, Ines Gosum, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Joel Guanlao, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Yoli Tayag, Joseph Ferrer, Lucia Infante, Marita Paule, Patrick Joven de Leon, Eleuterio Ocampo, Omar Sanchez, Aime Uco, Corazon Vito, Teresita Sarasa, Irene Kembao, Araceli Valerio, Francis Garcia, Jose Aquino, Alicia Kayanan, Cora Garcia, Antonia Guevara, Divina and Nasing Evangelista, Catalina David, Karen Bautista, Bonatina Sanchez, Rosario David, Gabriel Ragonesi, Edward Manluta, Aiden Marcos Lopez, Terry Davis, Josie Inco, Jose Castro, Josefina Calma, Leonardo Cayanan, Lisel Vitug, Celia Borlongan, Richard De Leon, Dionisio Cuenco, Maria Gracita Santiago, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Angelita Dabu, Lucia Flores, Rowela Pantig, Matthew Magcalas, Dorita Paguntalan, Vilma Reyes, Emily Santiago, Marites Sebastian, Mersing and Jane Lagman, Louis Gosum, Ramon Tuason, Cassandra Manabat,
Grayson and Jay Kayanan, Vicel Estela, Julian and Aiden Borlongan, Norberta Bartolome, Flora Tambalo, Aurora Cuenco, Salvacion Dizon, Epipania Lianco, Melchor David, Santiago and Jo Tantenco, Ray Tess and Aimee David, Raul Manyala, Argel Angeles, Jose Cuenco, Arnel Gaza, Amelia Ponyo, Alma and Jerome McDonald, Paciencia Soriano, Alexander David. Paraking kapayapan din kaladwada di Romeo, Mark, Adrian, Tito, Lourdes, Bernardo, Aiden, Leonila, AD, Loy, Arsenia, Honorio, Magdalena, Emmanuel, Angelina, Ertrudes, Celedonio, Cesar, Roelio, Oscar, Angela, Francisca, Precious Angel, Ruben, Ernesto, Eduardo, Juana, Pedro, Mariano, Patria, Emmanuel, Rosauro, Marcelo, Pacifico, Senior and Junior, Gloria, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Lauriana, Pelino, Salome, Jose Senior, Isabel, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Amo, Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilio, Julio, Ulia, Medalia, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Senior and Junior, Valenciana, Robert, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marcial, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takesi, Nestor, Hilarion, Cristina, Roberto, Nestor, Jess, Pascual, Mary Josephine, Efren, Hilda, Encarnacion, Ernesto, Benedict, Alan, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Glenn, Uliana, Segundina, Teodoro Senior, Joel, Clarita, Almario, Anacleta, Domingo, Emmanuel, Peping Between, Santiago, Victoria, Pacifico, Benita, Jerry, Alice, Elena, Reynaldo, Ruben Senior, Alfredo Senior, Teresita, Tess, Saturnino, Cari, Adoración, Esperanza, Orlando, Rodolfo, Juan, Dominga, Tercicio, Susana, Ricardo, Jose, Pauling, Jose, Paul Christian, Philip Vincent, Felipe, Elpleda, Paulina, Chris, Alberto, Crescencio, Eulalio, Victoria, Angel Senior, Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Antonio, Machas, Victoria, Ventura, Senior, Ramir Senior, Paterno, Amelia, Santiago, Victoria, Tanner, Tyler, Alfredo Senior, Adelaida, Alicia, Marisa David, Jenny, Fernan, Demetrio, Estela, Romeo, Benedicto, Arsenia, Jerry, Veronica, Angel, Arsenio, Maria, Rafi, Randy, Charlie, Fernando, Francisco Senior, Ignacio, Carlos, Feliciano Senior and Junior, Erlinda, Modesta, Corazon, Luis, Emmanuel, Fermina, Pedro, Godofredo, Marcial, Isidro, Maria, Erico, Mariano, Amparo, Silvestre, Belen, Natividad, Serafin, Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie, Justin,
Mirna Pablo Jimmy Ernesto Sr., Aurelio Raimundo, Maxima Francisco Sr., Carlito, Primo Mario Lucia, Estela Archinico, Crisanta Roxana Lydia Paule, Caleb Lawrence, Nicolas Iluminada Corazon, Resi Gliceria, Andrea Francisco, Máximo Wilmar, Encarnación Enaro, Eulalia Cecilio, Irene Eleuterio, Esperanza Dorotea, Santiago Michael Elsa, Eduardo Felicidad Delphin, Maria Ignacio Pasencia Beatriz, Carlos Erlinda Nicolas, Apolonia Herminia, Hermenegilda Victoria, Felipe Marivic Antonia, Melanio Alexander Arnold Angelo, Felix Armando Bernardita, Martin Dominica, Jerónimo Arsenio Benjamin Jennifer, Pablo Victor Melquiades Belén, Benicio Corazon Columbina, Emerenciana Salvador, Lucia Reino Ronnie Chofilo, Victoria Rodolfo, Teresita Juana Escolástica, Basilio Consolación Priscila Marcelo Rupina, Rubén Valentino, Noel Reino Rodolfo Jr., Conchita Rodolfo Riel Florencio, José Paulo Rosario Julián Eugenia, Marceliano Angelina, Roel Antonio, Rebeca Rowena, Marciano Beatriz Teresita, Gilbert Ramon, Pablo Ulita, Eduardo Basilio, Esusito, Paulito, Jimmy, Eduardo, Feliciano, Delphin, Maria, Beatriz, Carlos, Erlinda, Perlita, Fortunato, Virginia, Maximo, Pablo, Raymunda, Bernabelia, Salvador, Beatriz, Wilfredo, Eleda, Francisco, Karen, Carmelino, Marcelina, Miguelito, Joel, Prudencio, Eusebio, Artemio, Consolación, Jean, Roque, Macaria, Herbacio, Teodora, Constancia, Jesus, Abelardo, Gabiola, Jose, Poleng, Joe, Ernesto, Susana, Ricardo, Roland, Marina, Andres, Virines, Arleo, Carolina, Fidel, Puring, Virilio, Jose, Goido, Florencia, Iluminada, Lucia David, Faustino Roque, Roelio Jr., Marian, Chelu, Marcelino, Corazon, Erlinda, Emerita, Roberto, Laurentino, Arcelia, Pelayo, Remio, Pasencia, Pido, Miguel, Amu Popong, Cora, Corazon, Jerry, John, King, Ryan, Jesse, Ronnie, Nuring, Umbilina, Lito, Angelito, Carmelita, Joan, Mervin, Dionisio, Cornelio, Segundina, Castor, Erning, Uring, Ramon, Jesus, Virginia, Atanasio, Maria, Custodio, Elsie, Irenea, Leonardo, Jan, Aiza, Ricdale, Juanito, Francisco Sr., Gloria, Meliton, Michael, Diosdado Sr., Magdalena, Amelita, Herman, Michael Mendoza, Maria Lidia, Marcelo, Victoria, Crescencio Sr. and Jr., Angelita, Dominador, Victoriano Sr., Fortunato, Victoriano Jr., Remio Gosum, Policarpio, Maria, Moises,
Maria Carolina Edna Domingo, Marcelino Corazon Erlinda, Emerita Roberto Mariano, Escolastica Jesus Emerenciana, Marvin Ernesto Jr., Diosdado Leonardo, Daling Manlutak Guadalupe Benamin Nicolas, Consolacion Joseph Jose Layo, Marcelino Tarok, Delardo Victoriano Jr., Carmencita, Candido Patricia Felipe Primitiva, Tiborcio Pasencia Marcelo, Filomena Serafin, Milagros Antonio Marcelo Jr., Angel Mendoza, Ponciano Milagros Bernadette, Edgardo Dalisay, Francine Bayang Glenn, Ines Inocencio, Cirilo Rosel, Teresita Milagrosa, Apolonio Antonio Edgardo Romeo, Emelda Miguel Dominga Dominador Albina, Rodolfo Aben, Smile Nita Pet, Nam Yun Antonio Aurora, Leonardo Pampilo, Rosario Dominica Pedro Linda Virilio, Arnold Chopila, Conrado Antonio Lucila Rupino, Rita Remedios Freddy, Albertini Justin Angel, Justin Angel, Paquito Herminia Crisanto, Paulo Baby Clark, Juana Pedro Roelio Redelia, Fernando Nelly Reina, Jeffrey Trinidad Roberto, Romeo Duna Jesus, Carmen Fernando Kiosi, Ruben Vicente, Sardonica Uliana Antonio, Jacqueline, Robert Anar, Ron Baldo, Susan, Melania Daniel Edwin, Martin Dominga Emmanuel Gloria, Andy Kaela, Inocencio Glenn Ines, Apolinaria Ernesto Jr., Diosdado Leonardo, Abel Senior and Jr., Rosita Nathaniel, Glenn Ines Inocencio, Cirilo Racel Teresita, Apolonio Milagrosa Romeo Antonio Edgardo, Emelda Miguel Romeo Dominga, Dominador Angelo Dominga Angela, Lorenza Melencio, Joby Karel, Julieta Melba Martin Dominga Emmanuel, Gloria Andy Kayela, Inocencio Glenn Ines Apolinaria, Yoprosinio Josepina Angelina Benito Senardes Ricardo Gidencio Dailinda Luz Corazon Reynaldo Godofredo Anastasia Amado at ding maldang kaladwak yung purgatorio lalong-lalo na karetang ala ng makaga nakakarela. Pangadyantane po yung panalangin na nga ba. King lagyo ning igpampo ning nakampuan ba na Espiritu, amen. Malugod ay pa kagum ning puso ng Jesus at makyanib king sakripisyo ning misa mabilog ayato. Daraon ko kay kayong sablang isip ko, amano, tula at kasakitan, anting kapaglarinan king kasalanan, para king pangabilog daring sablang bininyagan. At king pangaligtas ning yato, ipagkalubyo king kapamilataning pamagkalam ng biye, nimbanalay Espiritu at ding panalangin ng Maria, indo ning Iglesia, imbiye ko kaniting patingapon, isuyo ko kay kayot karingaliwang tao, daraon kay itimbye para karing kaya donanda, ring kay kaming obispo, ring sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na, para king kapag nasana, ning kay kaming Santo Papa, kaniting kasalukuyan na bulan. Amen.
Sagrado ang puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Kalinis-linisan na puso ng Maria, panalahin mo kami. Patulunan ming Apostol Santiago, manalangin tamo. O Diyos sa may payang totoo, sa sambandak at pasalamatan, uli ning lugod at lingap, apapakit mo, king taong ki ang lelangan, o mapagluno sa igpa, patawaran mo ring kasalanan mi, king balang panahon, liligtas me at kakabus, ingke ang balayan, ang mamaus at manali, kingke ang lugod at lunos, karing mi ay liwang sakuna, sakit, kaligaligan at panganib. Balikdan mo kami at saupan, ikaming kekang anak, daralang kasakitan, paulinin dano, albog, silab, ayon, bagyo at sakit. Ikabos mo rin biyemi, rin pamilyami, rin balemi at kabiyayan mi, karetim panganib. Itiadwan mingan, kapamilatan ng Kristong ginumi, kaya benim banal mong Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, banal ay Espiritu, Mariang induming kalinis-linisan, king lagyo ning igpampo ning anak, pon banal Espiritu. Amen. Maya payabak po, kay kayong pasibayo.
King lagyo na ning iba, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kay ka antimurin. Kaluguran kong kapatid king makuwi da katahimikan, baga nakatalang ganakan at panalangin, ting sablang taong maganaka kaya katamo. Ting taong dapat maganaka kaya katamo, at ting tao kanino tamo dapat palto ganaka. Ilo pong ganakan tamo, yan ang kayabakan, kaniting misang ganingaldo at tamo po. Mga titaking Diyos at manyan pakalulo, huling maganakaya kaya katamuan. Yung kasta pumiyag na nagnan, ng kapanisyan, Magkumpisal ko, king Diyos, sa may payon tuto, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at may liwang kakulangan. Uli nitay panigapu ko, kang Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karisab lang ang Pong Santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, king Diyos sa ginutam. ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye, ananganga, Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pibubulayan mi impangabaid ning kiyakanganak. Mi bayt yaking Birhen Maria, at dinatang yang bekisaw busal mi. Tanggapan mi naman sana ing kayang kapatawaran at pakalulo. Iliadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Propeta Malakias. Nga naning Ginong maypaya, iparalaki ing kanakong tubod, ban isadyano ing dalan para kanako. At biglayang datang king templo na ing Ginong kaya kayong panintunan. Datang iya ing tubod, apag nasan yung akit, at ibulaglag ne ing kakong kasundon. Dapot, ninuing malyaring makapibata kingaldoning panyatang ko. Ninuing malyaring makaligtas potang pakit ne. Mengariya king matapang asabon. Mengariya king api, adadalise king bakal. Datang niya, ban manukom, akalupa na ning taong manimuno at daralise king pilak. Nung makanyaning dadalisayan, ning platero ing pilak at ing ginto. Makanyan mo naman ing daptana ning tubod ning Ginoo. Dalisayan o ring pari, ban idalano king Ginoo, retang karangpatanayayin at dingayin at daralana, ring memalen na ning Huda. At ning Jerusalem para king Ginoo, maging karapat dapat iya, kaya antimo king milabas sa panahon. Dapat itubod kaya kayo ing propeta Elias. Bayo datang king maragol at makatakot ay aldo ning Ginoo. Tipunan nung pasibayo ning pengaring lalaki at ding anak
nung makanyan, magkang datang ko at sintingan ke ing bansayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ingpangay at busyo, malapit na. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, uling pangay at busyo, malapit na. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ingpangay at busyo, malapit na. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, uling pangay at busyo, malapit na. Ginoo, kako ituro mo sa kekamdalan, ituro mo kako ring kekam tuntunan, ituro mo ko at tayran king kekam katutuan, uling ika ing kakong Diyos at kaligtasan. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ingpangay at busyo, malapit na. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ingpangay at busyo, malapit na. Mayap yung Ginoo at makatuliran, tuturune intune dalan karing makasalanan, dararano ring mapakumbaba king dalan ning katuliran, karelo tuturune intune dalan. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ingpangay at busyo, malapit na. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, uling pangay at busyo, malapit na. Ding sablang dala ning Ginoo, katapatan la at parakaretang tutupad kingkeyang tipan at kautusan. Kakalugura no ning Ginoo, ringkeya maminto at karelo pabaluna kayang kasunduan. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ingpangay at busyo, malapit na. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ingpamangat busyo, malapit na. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, ingpangay at busyo, malapit na. Iangat yoring buntok yu at lumawe kayo, uling pangay at busyo, malapit
nakadta. May kaki... May kakeni o ari ding sablang bansa, pagmulaning pamisan metong at kasalpantayanan ning kekang iglesia, iligtas me ing meto ketawan, a kekang lelangan. Inginu manatili kaya kayungan, At keka antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Lucas. Ligaya keka o Ginu. Di natang ingaldo ning pamanganak ng Elizabeth at bait ne ing metong ay anak alalaki. Abalo da ring siping ng bale, ampon kamaganak, ing makapagmulala ng kayapan ning Ginoo karela, at ilangan may kipagsayala kaya. May circumcision niya ing anak, anyang waluneng aldo tuwa, pamalyagwan desa ng Zacarias, ing lagyo ng tatang na, dapat nga ng tinutulmana, ali Juan ing ipamalagyo kaya. Ngara kang Elizabeth, dapat anakan ni metong kamag-anak kamakanya ng lagyo. Anya sininyalande ing tata, kitang da kaya nung nano imburi ng ipamalagyo king anak. Menyawad yang apisulatan i Zacarias at sinulat na ing lagyo na Juan. Mi pamulalalangan, kanita mo rin may kapanyabyang pasibayo i Zacarias at pinuri ni ing Diyos. Tibla na langan ning takot ding sablang siping ng bale at ing balita tungkol king mepalyari, mi kalat king kabilugan a kabundukan ning Hodea. At ding sablang may kabalita kaniting kukutang da, nano kaya impain tungula na ning anak ay ti uling masala king ing upaya ning Ginoo at yu kaya. Kapatad, ing mayap abalita ni kaya katamo kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayap abak po kaya kayungan. Kumusta ko po? So metong namo pong bengi.
kompleto tani ing kaya katamo simbambeng. Nino po may kompleto kaya kayo kaniting misang ganingal do. Sige po, ikaw marinig. Sure rin kamati. Wow, palakpakan tala po. Very good. Salamat po. Nino pong mika metong absent. Ating metong absent. Yan. Nino pa? Okay, very good. Nino pong ating aduang absent. Karating misang ganingal do. Okay, very good. Nino pong ngeni pasinimbo. Okay. So, ing ebanghelyo tamo po ngeni nga ba tungkol yaking pangabait ng Juan Talapaminyag, isan Juan Bautista. At inyang bibait ya, ing margulpi sa sabyan, na ano kaya ing lagyo na ninganak. Buridem pamalagwan Zacarias, kalagyo na ing tatang na. Ringaliwa siguro, buridem ipalagyo kang imana, Isabel. Okay? Ringaliwa, buridem piabe retang lagyo, Zeki Bebe. Zacarias ang pong Elizabeth. Pero alingan ng mana. At sinangay niya itatang na. Alingan na. Ing lagyo na Juan. O ba't pinilit de ing Juan ing lagyo na ninganap? Uling ing Juan po, kayong salitang Hebreo, buri ng sabihan, ing Diyos maganakaya. Maganakaya at malugod ing Diyos. Sila po yung buri ng sabihan ng Juan. O ba't ita imburi ng ipalagyo kayong anak? Uling pepakit na ning Gino ing maganakaya karela. Bisnat man matwana la, bisnat man baugla, bisnat man maluat na manalangin, manyawad metong anak, bandang taulik, yung panahon ni nga po Gino, piggalog na rin ng Diyos ing panalangin da. At Mika, anak la. At natural mo ing panampalagyo da king anak. Zacarias, kalupan ng tatang, Isabelo, doon Juan, uling maganakaya ing Diyos. Maganakakanita ing Diyos. Pikalubanong anak, gaman matuwalang, gambawla, talagang maganakaya po ing Diyos. Anong duda kanita? At andanan ko po itatang po ing lagyo na Juan. Juan de los Santos. Pero, yak po ba nung maganakaya, uling atatandaan ko ang tatang ko, strictuya. Pero yung Mateo po itatang ko, nga na ni Metong kakalugura na, itatang mo kanyan, ituring yung Juan of the Saints. Huling lagyo na, Juan de los Santos. One of the Saints. At tandaan ko po niyang ma-ordain ko, metong mo yung panabili na ning obispo ka na ako. Nga na. Raul, nga na. Gusto ko, kapag namatay ka, ka-ordain ko pa kanyan, buri na ng mate ko. Kapag namatay ka, gusto ko madinig sa mga tao, ang sabihin nila sa akin, hindi yung, ay, si Among raw po, magaling magpatayo ng simbahan. Naku, inaasahan ko yun. O si Among raw po, magaling mag-homily. Okay lang yun, inaasahan ko yun. Hindi, nga. Ang gusto kong madinig sa mga tao, kapag wala ka na, ay ganito. Ay, Bishop, si Among raw po, maliban sa napakagandang lalaki, siya po ay napakabait. Kita mo yung burikundam naman nga. Si Among raw ay napakabait. Ngayon po ako balo nung talagang maganaka. Balikan tayo po itapota. Nano po mo rin nasabihan ni maganaka? At nino rin maganaka? Akita mo po kayong ebanghelyo tamo, mapilan na halimbawa, daring maganaka. Kaya magana kayong mic. Manistor Buya. Hello? Hello? Yeah, ining kayo. Nino rin magana ka at nanoy mo rin sabihan ning magana ka. Nung lang tayo po yung ebanghelyo tamo, manakita mong maski ado mong halimbawa, mumunandili ring siping dang bale di Zacarias ang poy Isabel. O ba't magana ka lang? Anyang migsayala rin ng miyasaw uling mi kayo nakula, linwa na rin siping bali, may kipagsayala karela. At anyang edabalo na rin paitungula na nga ilaman, may nalangin la para karela at tinganak. Dito po rin tunay maganaka. Potang akakita kang masaya, masaya na naman. Potang akita kang malungkot, tahimik na kang panalangin. Dito rin tunay maganaka. Aliwarit ang potang masaya ka, desipin mo ba na sulok kay sulok, magngit-ngit la, mainggit la. O ba't kasi yan na siya po na, o ba't
O kaya potang malungkot ka, ding sipin mo bali at no kasaya, iapin bagay na loko, sige, pinwa. Tapos makanya, maganak ka reto. Ring tunay maganak ka, potang masaya ka, magsaya ng kayabe mo. Potang malungkot ka, manalangin la para kaya ka. Panantawli po, anyang edabalo ng pahintungunan na niya lang. Pinalangin na lamo para kening anak. Bali po anyang masakit ko, feeling ko, ikayungan, penalangin niyo ko. Kanya maganak kakayungan po. Talagang, hanggang yun, manakit kong tao, among pangadito ko, po among penalangin ako, ako man kilala. Pero pangadita ako, reta rin taong maganak ka. Isipan ko po, nga pong ginuburi na akong pututan pi, hining karuling, tok lang nesang, o nang takalya po dimdam manalangin para ka na ako. Inisip niya at minurong niya ang Diyos. Hanggang ang Diyos, tandaan niyo po yun, hanggang ang Diyos, duro kuya, karing taong maganaka. Balo no ng Diyos, din taong maganaka, uling yaman, maganakaya, kaya katamo. Amen? Amen. At inipuing kayo sana ng Pasko para kaya katamuan. Inipuing anya duwana ng titing panahon kaya katamuan. Ing maging maganaka, king metong at metong. Amen? Amen. Kadwa po Zacarias. O ba't maganakay? He is thinking out of the box. Eh niya kabud bimis, lagyo ko sa Zacarias, dapat lagyo na sa Zacarias. Halima kayo, dapat makanin. Halima kanina, dapat makanina. Ito pong taong makanya na dapat makanin. Dekahun. Alam maganakarita, dekahun ing ega na ganakimbiera. Zacarias po, manito niyang aliwang paralan. Makanano ng bakit, ing utang ng loob, ang boga nakanaking Diyos. Maninto niyang gagawin paralan. Biasa yung duro ko, biasa yung lilis siya. Biasa yung maglele para king ganaka na ng Diyos. At maninto yung miyaliwang paralan, man kanita, apuryan ng Diyos, pasalamatan ng Diyos. Ini po yung taong maganaka. Dekahun na, makanini mo imbalo na, makanyan mo imbalo na, makanini mo yung isipan na, po maganaka rin ang makanyan. Ing piyaka konkreto nga limbawang isipan kong maganaka, ing kaya katamong dating obispo yapong seto. Istong puntan niya po yapong seto, puntan kaya limbawa, magsabi ko, among pwede pong magbisa ko kay makanyan. At di po niya melagnat ko, Domingo po pepo hospital, alaki nga kita pari. Ingayaws ng times, yapong seto. May bisaya, sige ito, alas 6, ni nga ba, yung bigbisa. Lapitan mo po manyan kang schedule kayo. Ay, ako pwede. Pero sabi, wala nitang schedule book na paninturan niya. O, hindi, pwede yung makanin. Ayaw po nga ako, sige po, pwede. Hanggang alas 13 nga niya doon mo kanyan. Lingkalingan to, mabisayo. Ito, kanyan. Gagawa yung paralan. Ban kanita ka panusigla na ka. Ban kanita ka pakibata na ka. Tatanggap no for an answer. Makanya niya kagana ka po, apong seto. At makanya niya naman Zacarias. Niya may kulong, dekahun na dapat makanini. Alili. Maninto niyang aliwang paralan, banang palto, ingganakana para kay Diyos. Amen? Amen. Nung buriyo pong abalo ring taong maganaka, kut na niyo po ring anak. Kanya na ako buring lalapitan ko ring anak Uling ding anak, balo dala, ninong maganaka. Isang balo ding masungit, ay tambing na sulit, takot ko, Pero po tang maganaka yung tao, alam ka ko nung lapitan ring anak. Kanya po ating ko pong spiritual director, ang nga ko seminaryo, nga ako, Raul, Potang pari nakana. Mas buri kong awal balitan, ingat siya kilwal, makyalong karing anak, kesa king makakulong kaking kwarto mo, kabudna mo, mga tingan. Mas buri kong lulwal ka mo, kaya be mo ring anak, makyano ka rin, kesa king makakulong kaking kwarto, kabudna mo, mga tingan. Ating ko pong kakaluguran, madre kanita niyang Mateo. Ngaran din ng abe ng madre, amo anyang mabi isister ka na, at nakayan pong maging maganaka, potang abe biya. At nakayan, maging maganaka, potang abe biya. Okay? Ito po'y kayo sa tamuan ngayon Pasko. Ing maging maganaka,
king metong at metong. Yan siguro inimbento na yung Pasko ni Apong Ginong Diyos, man kanita, maski minsan mo, pabulan, bakit tangga na ka, king metong at metong. Amen? Amen. Tauli pong kwento. Minsan kayong metong ang kumpanya, yung obra na ng kumpanya, mag-process na pong meat, karni. So, kitang sulok na ng maragul ng building at ilang maragul na ref, nung nuka rin ref dala renggang karnida. Minsan, bayo yung magyara yung opisina, bayo mayari yung obra, inutos na yung boss yung metong babae, lawin mo na king ref, punta na ka king ref, i-check mo nung dintang na rin in-order kung makanya. So, may minto yung babae, mintay king ref, in-inspection na, ikit na nga tsula, kay ba't umineng lumwal, kitang maragul a ref. Anyang lumwal, yapan sina, misaray pasbul. Automatic, misasaray pasbul, ring refe, makasara. Alas 5 na, hanggang na ng guli sa kabukit ang pasbul, alang tao, alang makaramdam kayo. So, bigyan ka na kayo, makanayo yung minuwal ka niya, minuwal kayong ref, hanggang pilaning minuto ka rin, natin ng 30 minuto, so gagalunggong na kayong dim na, wala na kabukas niya ka rin, dasan na niya bukas sabak, may asyos niya, mga gane doon, na paano makanaan lumal, hanggang guli sa kalala. Kapira-pira, panantawli, may buklat niya, ing pasbul ning maragul a ref. Linob ya ing security guard. Paintunane. Ma'am, nga natsuaken, ma'am. Inindugong babae, kikyak yang linol, pengaw na yung security guard. Thank you, at penintun mo ko nga naman kanya. Nanumigligtas kay babae, simpleng gana ka. Simpleng gana ka. Uling atatandaan na ni security guard. Aldoldo, andat lumolya yung babae ngayon ni, papamunya kaya, gigrit ne at magbabaya. Aldo, basta't bayo muli yung babae ngayon ni, gigrit ne, atuhan ne, papamunya kaya ng security guard. Itang aldo nga ito, ikit ng security guard. Alayo, at uling alayo, makanyanin, penintun. So, ganaka, ing migligtas, kaya. At yung ganaka, naman kailangan maging mal, naman kailangan maging masakit. Simple mo po, yung ganaka. Simpleng ganaka. Hanggang apatiman mo lang, rin ka para mong tao. Hanggang atagkin miyambi, yung metong magpalimos. Hanggang apatulayo lang mo, rin taong kumakaritang malang babiyo kitaking kaya katamong opisina. Hanggang iman balo, apakailil ring aliwan tao, may ginokong maganakan. Amen? Amen. Tapong amanuan ko din. Ya porol ba maganakaya? Tatapong makikilala ka na ako. Sabihan na, gandir, rin maganakaya. Ano yung kasungit, saguli mimimway, saguli asasabihan na kami, tumigkamali kami dito, saguli alawin ng marokamat, reta may kamali, saguli ako sasabihan. Pinyagap ko pa rin. Kaya po magana ka, magkunwari ko mong magana ka. Pero, panikwanan ko pong maging magana. Ito, panikwanan ko hanggat pwede maging magana. At sana po itang akayrap tanin ng Diyos, gamit mo yung sabi, pwede tayong sabihan. Ginoo, kuman maging magana ka, pero penikuhanan ko po. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo kingig patang at subanwa, banitubod na ni Yesu Kristo ang kayang anak, magdalang kapaninayan na pagpakayap, pamipabangon at pamisan metong kingyato, nga tamong manalangin, Ginoo itubod mo na kingyato, ing kaya kang talapanin muna, ulitan tayo po.
Ginoo, itubod mo ne king yato, inke kang talapan ni muna. Ban ingyato, salbantayayo kang Kristo, at makinabang kingkayang grasyang kapanayan at pamisan metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itubod mo ne king yato, inke kang talapan ni muna. Ban ding sablang pamilya, matulareng tanggapan ni Kristo, ing masaya ng panyatang, magdalang kapaninayan at sikanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itubod mo ne king yato, inke kang talapan ni muna. Ban, itamungan maging kametong nakatang Kristo, king pamipatibe, king pamisan metong daring sablang maniwala, at manalig kayo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, itubod mo ne king yato, inke kang talapan ni muna. Para po ka rin kapatid mo mag-birthday, Victoria Ocampo, Cedric Bansil, Laika David, Rowena Ponzo, Kyla Janela Capalia, Christopher Cuenco, Rowena Elopre, CJ Paulo Gozum, Texer Gaza, JP and Jamie Estrella, Ronald Teng. Para kupukin payapa ng pamaglakbeng Jeffrey Canlas sa ating kayong familia. Para king kapatid mo masakit Catherine Kayanan, Cecilia Nulud. Para ka rin barangay Sitio Virgen de los Remedios. At para po ka rin menyindi ni kakatamong Corona ng Adviento, Mr. and Mrs. Edmond and Jailin Ramos. At para po ka rin kapatid mong mag-wedding anniversary, 50th wedding anniversary na po, di kong Brother Mok, ampoy Arlene Kayanan, ampoy Bebe, ampoy Nene Lai, na sana dagdagan na paning Diyos, king pamikalugod at kapibabatan, king metong at metong tahimik talapong ipanalangin king Diyos, kaya beda po rin sarili tang intention na at karing taong maganakakikatamo, na sana yung ginong Diyos, dagdagan na po yung ganakatamo, para karing aliwan tao, tahimik tapong ipanalangin king Diyos. Nung atsura po ri Brother Mok, ampoy aching Arlene, ibebe ampoy Nene Lai, tugila po keng offertory, bakong abindisyonan, 50th wedding anniversary na po. Yabi yung pong panalangin na sagli kay Batnaning offertory. O Diyos ay pami, dinan mo kengan ganaka kimpuso mi, kababalub at kapibabatan, ban ka dito panikuanan ming maging mapagpasensya, mapanitindi at maganaka, karika para ming tao, king lagyo ng Jesus sa Ginoo. Amen. No one, yea, be
Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap laro pa na ning Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning kinuitin daon karinggamat mo. King kapurit kaligay ning kayang lagyo. King katang kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, binyeme kaya kami iting kapigaganakan, anting ganap ang kapanyamban. Balik mo sana king kaya kang kapayapan, at sadyang magmasusi king panyatang ning ginumi. Manggaman king alangang Amen. ing ginuma natili kaya kayungan. At kaya kantimon. Isipan niya't lugaran ng Diyos. Isipan niya't kalugar. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunay pinkarapat dapat at matulit ing pasalamatan takang parati o ipa kapamilatan ng Kristong ginumi. Pisyag na rin sa blang profeta ing kayong panyatang delanin ng indong birhen king kayong sepupunan kambening alang kasimparang dugod at si Janing Juan at talapaminyag anyang tinatang ne. Uli nita, kabedring sa blang kording angeles, daralit ming kya kaligaya at ngamingan kakanta. O Diyos ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Darawang mila kaya ka, dating tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita, adaw mi kaya ka, ing pigkalug mo kaya kami. Ketambenging bayo yamate, kabang kasulong nala rin kayong kakaluguran, king karilan tauling hapunan, kinuwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disiplos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiyeng kanakong katawan, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay ba't naning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyan ning kalis ka rin kayong disipulos nga na tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iring kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayo at para ka rin sa blang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasya king misteryo ng kasalpantayanan. Uling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kaya kang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ni kaya kang anak. Ginoo, alakang kakalinuan ka ring anak mo, aduan ming ingatan mo la deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makakatuwa, at ding kaya kaming miyangobye. Ganakan mo na ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, at ding sablang tao king mabilo gayato, lalong-lalo na ring masakit at ding pakakalolo. Ganakan mo ring taong panalangin mi, ring manyawad ka rin kaya kayong panalangin, ding pasaw king kaya kang ganaka o Ginoo. Pakiramdaman mo sana yung panalangin da, lalong-lalo na ring mag-wedding anniversary ngayon i-brother mo, Kampoy at siyang Arden. Ating sablang manyawad king kaya kayong panalangin. Maglapo kaming kapagmulalan at kapurian, patangakakit ming gagawin mo para kaya kami, kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipamayupay ito, kagum ng Espiritu Santo, pupurian takat parangalan, magaman, king alangang familia, abi-abi tamong mipapanalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ni Ginoo. Itaman po.
ting sablang marok, malugod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan king kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik din kaya kaming kasalanan, nunay lawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat, magari, manggaman, king alangang Amen. ing kapayapanan ni Ginoo manatili sana kapilan man kaya kayo nga. At kaya ka antimuri. Makanini po yung paralan ng pamamiyatang kapayapan, kuha ninyo gamat dinggang kasipin nyo, palad nyo palad, kay ba't kursan nyo palad. Sabi nyo karela, magikang maganaka, ngayon Pasko. Sige po, duwang nyo rin palad yun. Mas nakalap palad apin di siya nyo, mas masanting. Magikang maganaka, ngayon Pasko. Eh mo tutuklip din palad mo, mamiya kang regalo ngayon Pasko. Sige po, bless you la rin gamat da. Bless you la. Salamat po. Sige po. Mas nakalagamat. Yeah, thank you. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan na ningyatu, mapalad tamo'y tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, yak matampan tanggap kaya ka. Dapat yung kasmiyay nga mano mo, kumayap na ako.
Panita ding bansa sinabira, para kareleng gewaning ginu, karagun inggewana ningginu, inggewana para kekatamu, intula mga knutamu, intula nilugot na ningginu. Amatulanin ng Diyos, ingbalena. Ayas lagane kaya, inligaya no. Amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, ingbalena. Panahuni pamananaman, panahuni dusat kasakitan, unang virus na ipamamupur, mula ng ating puso yung sapul, tatanang taong manangis, takot pumunta mong pinagtulong. Amatulanin ng Diyos, ingbalena. Ayas lagane kaya, inligaya no. Amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, ingbalena. Busal ning kekatamong kabilyan, banwa-banwa tamong kabalisan, at yuya busal tamo inggino, wabyesa ukaring puso tamo, inglugod na manalik tamo, inglugod na magiging tao. Amatulanin ng Diyos, ingbalena. Ayas lagane kaya, ingligaya no. Amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, ingbalena. Ihaging inulinala, ihaging siya inulinala, wala mo petuya mong panina, inglabi bibig at tulang timan, hindi rami padalit lang, galit itulay ang kayang gusto. Amatulanin ng Diyos, ingbalena. Ayas lagane kaya, inligaya no. Amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, amatulanin ng Diyos, ingbalena. Atin pong Maya Pabalita. Atin tamong libreng payalmusal, balo ko Keniamo, ang kabeli, offer de po ni Lydia Ampoy Marisa Dizon, Presidente po LA, Orange County, USA. So dahil po salamat karela, king libreng almusal, tamungan po. Yan, magana ka angin, dapat magana ka. So, tintamong po libreng almusal, dahil po salamat karela. So kita nga pong tiyago po, lele ng apong tiyagong Matamoro, karnya mo po yung payermusal ng Kabeli. Salamat po kang ating Lydia Ampoy Maris Dizon, ni ang Betisenyan. Palakpakan talo po.
Pasalamatan talo rin po ding mag-sponsor kaniting misa ding Sichu Virgen de los Remedios, ang po ding Minining Kandila, kong Edmond, ang po Jailin Ramos, palakpakan tala mo naman po. Ding binyi pong lamak ngeni, sardinas, sardinas ngeni? Okay, bukas po, abias ing i-oferta mo, abias. Tunggal kaban o kaya tunggal gatang. Maski mo, basta magdalatangan na bias bukas para karing mas mangailangan kaya katamo. At akal po salamat karing babye ukay-ukay. May giyang ukay-ukay itang free gifts tamo po. Kaya tang lalam kumbento at no po karakal na yung mani ko ang libreng imalan. Kuanan niyo po yung buriyong kuanan karin. Libre po ita. At akal po salamat karing babye kaya katamo. At pag naka po, neng pa mag-communion, ang tabayanan tala po rin anak kasi neng kahit dadalandala or dapat po kabiyada keng gamat yung tambing yun ang isubo. Anting respeto keng ginutang Heso Kristo. Okay? Tamo po. At makabala po rin yung dining schedule tamo po, pasensya na ko po. So mumunan dili ing misa tamong may tinis, so kapitangan benging sa lubong kem Pasko, 7:30 ning bengi po bukas na 24 na bukas? Okay, 24 bukas. Pero timpang misang ganingaldo, bukas abak, 4:30 ning abak po. Kay but, kay December 25, ing misa tamo po, mumunang misa alas 7 ning abak, panikwanan nyo pong isimba ring anak yu, uri kay bat na ning misa ngay tama, may regalo, ing kaya katamong fiestang tutu, fiesta 2022. Salamat po karelangan, kay fiesta Committee 2022. No po sipag at miyaliwang aktibidades in-schedule na po para kaya katamo. Kaya December 26, ala pong opisina kanini, Lunes siya, pero atin tamon tigtigan, terakan, kingdalan, magumpisang alas 6 ning beng. Kung nyo na lang po rin ticket karelo, ring mga mamisaling ticket, kaya ni pundalan misaraya para itamuan magsayatam. December 27, Martis po ini, sana yung kakatamong Ridum at lungal novena para kong Festa ng Santiago. Alas 8 ng abak, i-launching na po ng Dukit Festival kaya king Havens Park. Alauna, ng gatpanapon, yung street dancing kaya Dukit Festival. Alas 3 ng gatpanapon, dakit kang Santiago Matamoro kaya takangaching Cell. Alas 5:30, misa ng Bishop Ted Bacani. 6:30, yung Zumba. Guess na po kanureng siksik bam. Pero sex bam, mga tuwa na lang, siksik bam na lang. Kay bata, alas 8 po, ing Dukit Interpretative Dance, karing Nialiwang Barangay po, alas 8 rin beng. December 28, Miyerkules, alas 5:30, ing misa ng Father Ted Gonzales, metong niya pong kabambangan Jesuita, alas 7, ing Balik Betis Night. So parangalan tala po, renggang Menosensong Betisenyo, at Chuketi o Kingaliwang Bansa, awarding of Dukit Festival. December 29, Thursday, alas 9 ning abak ing La Torre, dereng 7 banda, atin la pong banda, Balang Barrio, kaganakanan ng Fiesta Committee, na ipangata, panamdaman na po rin barrio tamo ing Fiesta. Alas 5:30, ing misa na keting, apong seto, ang po'y Father Jerry Orbos, yan pong magmisa kanita. 29, Serenata, kay Batnaning Misa, at Betis Barrio Fiesta Kimpachu, ako balo nung guest niya po kanini Eric Santos. Ito pong kalupa ko. Magkantayo. At Barrio Fiesta at pong miyaliwang kubul Kenny, tindada itanggang Keti Betis po. Hinggang makamate, chicharon, tindad, okoy, pastillas, okay. At kaya ba December 30, yung fiesta na pong Santiago, Remisa 4-6, 7:30 po, agad ko po in blessing ng kakatamong museum. Laway niya po, po santing in museum in dating lumang konbento. Para lulan na po rin kakatamong artifacts. Kaya ba't alas 8, alas 10 in misa, alas 2 in socio-civic parade, kaya ba't alas 4, alas 5:30 in misa ng Apong Ambu. Alas 6:30 in procession, kaya ba't kaning procession, may ka-fireworks, ang pong jamboree po kaya kakatamong patio. December 31, Saturday po, sa Lubong Kimbayong Banwa, alas 7:30 ing misa para Bayong Banwa. May pamilya mo naman po ing Lamak, pamilya na ring Fiesta Committee, tunggal sako nga bias, karimbalang familia. Itang malating sako, 5 kilos siya. Okay? Kay but January 1, ing New Year, ing mumunang misa, alas 9 ning abak,
alas 11 binyag ang pong 5:30 ninggat panapon. So dito mo po, kay bat po January 2 ang pong 3, Monday ang pong Martis, ala pong opisina ang pong misa, keti pisamban, painawat tangan po. Pasibayo, mabarilya, ingluhog kay pisamban, tangwan ponto. Ay 2 ang pong 3 po. Salamat po. Dito mo po, akit po rin yung schedule na rin, ikitang harap ng pisamban o kaya king opisina, mangutang ko po kayong schedule. Dakal na dakal po salamat. Sana miyabi-yabi. Tamo po, first time, kay bating pandemya, ngening kapaskuan ang po ngening fiesta ng Santiago. May poros po, kay Fiesta Committee, at thank you po kaya kayo. Talakata po para kintawalin panalangin. At ang yaduan tamo, ing ganaka, ning Birhen Maria para kaya katamuan, batang maging maganaka, bapong Maria, mit mo king grasya, ing ginong Diyos, at syukya ka, luwan ka kari sa blang babay, tuwan niya panaman ing boning at siya mo'y Jesus. Santa Maria ng Dunin Diyos, ipanalain mo kayong makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po ing simpleng assignment tamo kauli ubale. Manusig kayo na numan adwanda ring katubalay. Nung agyuyarin ibye, mayan masayayang ibye na numan adwana kaya kayo. Okay? Manyan na ako rigado. Okay po. Salamat po. At yung ginuman at tiliyak kaya kayungan. At kaya kantimurin. At bendisyonan na kayo at antabayanan ni Ginong Diyos at yung kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Agnanag ng tamakibat, ha? Bayo ko palakpak. Salamat king Diyos, masikat. Ay ko papapalakpak, bayo palakpak nga ako. Ko makirandam. Mawala ko ganakakanyan eh. Okay, agnanag ng tamang pugulisak. Salamat kay nga Panginoon. Ing misa tamo may daone, umaya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. Yan, ikaw palakpak. Ay payabak po, nakal po salamat kaya kaingan. Nimingat ko po, matamuli kayo. Ing libreng almusal po, wala nyo ka rin, ketang lele matamoro. Salamat po ka rin, Memye. Salamat po king Kabeli. Salamat po kaya kaingan. Gigising na, Beni, palipas na, kaligtasan, malapit na, malapit na. Gigising na, Beni, palipas na,